Sizile sibili mnumzana Dube uxoxa indaba yonke nje about isimo saseZimbabwe. Bakhulumile kuhle sibili lithi bonke nje labode wamavinga ngesimo saseZimbabwe, and kuyabonakala sibili ukuthi isimo saseZimbabwe lokho singalunganga ngendlela okumele ukuthi sibe ngayo, and simelele nje ukuthi simelele nje ukuthi sizwe ukuthi bona abesenate bengabe bephumela ukuthini phakathi nje kwengxoxo lenzakale namhlanje, but silethemba nje lokuthi sona isiqondiso esizayenziwa eAmerica sibe leso esimelele ukuthi siza benefita kakhulu izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa ungathini ngezokuthiwa-ke sokumele kwethulwe ikwesulwe izitsheso zenotho lezi ezafakela umgabi labanye bantu? Singadana kakhulu ngoba liyabona ukuthi uMnangagwa ngumuntu oqalise kuba ngumongameli nje kakabili amalanga amangaki, uyabona Dube. So ukuthi ama-sanctions akhitshwe nje kuphela akhitshwele ukuthi uMnangagwa sekhulume nje ngento ye-indigenization and waba le cabinet yakhe nje evela ifanana la kudala, kakakhulumi kakhulu ngendaba yeGugurawunde, okutshengisa ukuthi khona abantu beZimbabwe kabakahlangani ngendlela okumele ukuthi ngabahlangene ngayo ukwenzela ukuthi bezama ukuthi bakhe iZimbabwe bonke bekhululekile njalo bethabile. So into eqhakathekileyo leyo ukuthi khona aqala ayaddresse yena umongameli ukwenzela ukuthi izizalwane zonke zaseZimbabwe zithokoze. So yes, sizwile futhi omnumzana uTendai Mbiti lo mnumzana uDube Mavinga bekhuluma nge-diaspora vote. Unethemba lokuthi lizavota yini ngamafutshane? Angithembi ukuthi khona ngesikhathi lesesifitshane ngoba ama-elections avele akhona lapha next year in a few months, uyabona Dube. So ukhulume kuhle sibili umnumzana uBiti ukuthi khona kukhona ku-constitution yethu ukuthi thina i-diaspora kumele sibe lamalungelo ethu okuvotwa ngoba omakhelwane bethu bayavota eBotswana, watsho kuhle le Mozambique, le South Africa, and so lokhu kutshengisela ukuthi khona kumele ukuthi sibili lathi abantu be-diaspora sivote sibili. But kasiboni ukuthi umongameli uMnangagwa le government yakhe le entsha ukuthi bengakwanisa ukuthi besisenze ukuthi sivote.